Gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta, sa vama je Rista Games. Danas ćemo snimati, kao što vidite, Minecraft mapu koja se zove Titanic. Evo, krenut ćemo od iza, da vidimo dole šta ima. Kao što vidite, tu su ovi propeleri, to je zadnji deo broda. Idemo svaka čast ljudima koji su je napravili. Idemo gore, ovdje ima neke stepenice. Ovo nešto, ne znam ni ja šta. Da, vidite, ovdje ima neke sobice, ovdje koliko sam ja jučer mogao da vidim. Sad ćemo da uđemo u njih. Ovo je ono veliko gdje su, kad su trebali putovati oni što su gledali da li ima led i nešto, vidite. Ovdje neka rupa. Idemo sad u kućice da vidimo šta ima. Fax. Šta je ovo? Ništa. Znači, tu nema ništa. Ovdje šta je? Dobro, nema ništa ovdje. Idemo drugdje. Ovdje onda je na kraju gdje on je čovjek poginuo kad su se našli. Znate već. Ovdje. Ono i otac od one čerke, vidite šta je već. Evo da ovdje šta je. Ovo. Evo vidite, to je neki hotel, nešto kao. Ajde da vidimo šta ima na ovamo. Idemo u stepenice da vidimo šta ima tu gore. Kao što je napravljeno na brodu, vidite i baklje tu sobe. A da, tu smo bili. Sad ćemo. Skinite se od njega, ste otišli, sad ste tu došli odmah, skidajte to sa kompjutera. Ma šta je bilo? Ajmo klip. Tu su stojali Nikola. Samo da se gleda. Ovo je dimnjak, kao što vidite, dobro su ga uradili. Eto, ali ima nekih sobica, znači, kriperi. Ajde, spustimo dalje. Vidite, ovdje ima neke kao prostorice, nešto. Kao što je u filmu, tako je sve napravljeno. Ajde da vidimo ovdje šta ima, znači nešto. Aha, ovdje su slavili, ovdje su poznali, da ga tako kažemo, gdje se ovdje. Ajde da vidimo. Jest. Ovdje su se prvi put upoznali one žene i one što su potonuli isto tako. Čuti. Ovdje su sedeli ono igra, da, na. A neka slika ovdje. Smiley nešto. To je isto soba, ona koju smo gledali. Znači,
i ovdje također su stojali, da, kao što je moj brat rekao. Evo ovdje su oni koji su Ja pametno. pevali, oni na kraju. Ono momak i devojka. Eto la. Eto, i onda brod kako je. Kako, to je kako, to su snimali kako su pali, oni su pali na more. Vidjeli za vi. Ajde, pomsta. To je bilo to što se tiče ove epizode, gledajte mi dalje, hvala na pregledu, pozdrav. Vidimo se.